Lor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Mentang awak pensai, mentang kena kasap kebelah air kepang di belai. Kapang kata ka jing ngam mah. Ka ngasak pada hak senang mau mat, ka bahap hak senang, ka bahap kahima usah das imsip. Ngai kepang belai terai kerat. Ngalong nong gedong, ngalong basyong basak, siapa nong gedong, bom tip ya kayak ubah su ai kita kibelai kasap ke bekal pang, kajong kasap ubelai lah mentah, mana ubelai. Unongam masatar nakat arshnong, ubah tangat kongshay. Benang don menta hawa yau ser banwat uba ibi nongsli ubangam jelom hakan nikawa uloong baka kham jinjar ban yo I shapo namar gajing saw palat ka uba tangat khongshay uba nagashnong mau so mat ude ublayara ban say ya bongut gibril kibangam jelob bat menta ka kintiru udon hari boy banwat de met jomba nongsli uba nagashnong tasor mau dekhar ublahap nalor ka jingking wa yau ser hagajan mi chongkar phanyotri unaitung arajar arpusan Hadu bapenmi jaga nika kubor uba tangat udang ngam sigi benta ba per jongan nika wa banwat uba nongsli Di bro balai syakro dah. Ya. Nyom yang tepuk ding ya. Las. Bang, incir dulu dah. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra